hostage thadorapasisu khoigi government da karigumba expectation khara thammagani haijaninge bo ja ko sigi da khoina thammiba expectation adu ge hek thangnaba mikup ta ojana su pan bikre ngasai gi hek thadokhibaga thangnaba mikup ta neba amuk khoigi naga gi civilian chingse amuk sina phangi se sigi matang se da khoigi hana di karigumba security forces mayam leirisina khoigi adugumba lokhatpham thokpa kaino sing do lokhat pi dana hojiki 14 hostage se hek thadokhiba thangnaba mikup ta neba amuk kaino se naga gi body se amuk sina phangli se adu expectation khara lei khiba haidi government ka sana khiba wari haiba tare adugi matung ina makha ta na koina expectation je kari kari oina disum lauba yari thamba yari haiba ofam nam lakchani aduni kanone atasida adu khangmu jane hana sire ga ise adum thoina action lo na tawdaba moya politics te yaushin ba aduga haiba mayam sing to hom thokdaba hostage ji akoi gi 1979 gi international convention lai ni hostage loba yadi united nations ki lai ni india ma sam ki anti hijacking or then amagi kano mayam ma ipc section gi oiro sai ek haiba bnss ki 23 gi sigi mayam whole yang kan dang sai hostage taking haiba position ya ya punate haiba ni da adu tawri pol du action ni dalok tolok dak recover to godong ni haiba ni da whether fare series ju matam jana puthoga amu kano tawra series du si chajnara ga sona kan di kan ba khot pagi kano ma then asoy budi lai aina sum ai ju khangja ba da nakal ani nakal am de claim to gi da bra phana hat na koi pha de ga na claim to gi da nakal am na aisa koi kasadi de lai exchange to guni ga haido ki bra haido uram ni na heng ma ka responsibility risk to re mai de lai re sibu siraji moi leader me am yunsi gi ora moi ro loim ba kamai sibe ya da mi chama ji hat ya da mi na kana moi haido gum ba khara kana solho da ba pang ba sing ba gi kana question khara ju lai ko but akoi pang ba sing ba gi often na te akoi civilian so pa ya ro ya ni mi sam yam so pa ya ro ha ba ni aduna sigum ba mayam si ka yenga kan da khangi ba government gi agency na tra security ib nung bi moi gi intelligence gi yam na wang na dum khang ga ni ha ba ni da crack down to gu da ba ni ha ba ni sat ong na sa ti ka ga recover to gu da ba ni ha ba ni khang na ba po ni lai le kho le jaga ma si nong ni mamang adagi kano mamang da so adum laibam ko pam lai ba ni hoida kano gi nakal ani mu ki group ki ko do akhoi gi di pulap ki civilian na si pulap ki ne akhoi gi genga mi yeng du ni civilian shape oirak ta ba ma gi kun si kano ruk ta ba ko aduna masai gi sigum mayam si yenga kan da ikoina manipur da gi violence unleashed tawba automatic free hand thaba mayam singa se aduga dbc policy leiba ama ga nuksina handaba aduga mache thugara kan da kanu shanti le handaba aduga koi masen ya ma kai kanu akoi gi chadini proxy war haije sagi tawriba na injili ma hakudi kanu je ma won da direct kanu proof le handaba praman le handaba aduga injil laga masagi kanu mayam se suicide ke no ma da ikoi se le hanba sima ya ni tawdi last lo sela ko da plap awa wagi film da stage lai ga da bu di samana ga duiba haidi lai ba furu kun thatre ni pana panje ko ma sen ji loimba amaga kanu tong minara kan da ngasai angam da ha ba angam ba joy bu wi da ba dikram le ro ba last ai ko loi wa ni loi se kanu tong ni ha ba ni da aduna sigi si amuksu loi ba ka man na ro do mo ngam da akoina sum la han ba adum continue tu tan za bu yen ga di aduna hayeng ju hang si so ma sem ju tan za u phang ga tan ha na ba sin na ba mi da ga ma gi khulai pa ma sen du ngam der kan da cham tan za ka ki na tra ka ri mum gi lambi to ko lai ba civilian cham imung da lai ja ba ka do hojik ti ka ko na ho hum da gi hen to kan wa na mai ti gi ju lai bi ni ka yong kan na roi aji ko na ho manung dai lui si bi bi ni lai ri ba phim je di maram di ko de hojik government lai te ngak pi na ba lai te adu ga security forces ma yam sing se loi da ba ka no ma ta magi emino objective kanu mayam si jai chai bini aduga akoi citizen amoina khalak trabani aduna sigi matang si accordingly kari to da gi haina khanbagi tanja do adu yona khanabagi aron ba afong ba kanu wari mayam gi matam oirabani ko aduna hojik ngangi ba isa ma se ngahak laga adum kari thokani khangde den civilian hojik su amana thokani hai thoni je ai ha adum koi hai leirabani si khangna ka do gi pek khaba manipur si da lak ki sipai central forces state forces mayam sing asina hai kanu to kana kana laksana ba kari do bungam dri banu sini da ta ja ko aduna atuke matik koi gi tawhid ba thabak ama koi gi malem gi ni bi san bi gi wang ma da aduga tuan ba kai nun kha koi shi da chathaba ma ubase masi chathaga no na lawbani koi miyang gi democracy ni lawba campaign to na upai leite aduga hai ru
ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯂꯦꯒꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯤꯡꯅꯈꯤꯗ ꯅꯦꯜꯁꯟ ꯃꯟꯗꯦꯂꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ